Hotel Fatalo for my bond to the forward to feed oil to Lunga and Wengal and Eva Yaso, and Lomaya, Tala my Samoa. Itato Tala to Moa, was a enemy like a pea and a langi for the world rugby. If I'm a Talanga pay on a ginga dung open at a far ilangi, if I pay the water in a mais a lot of fai unga. Ito tono los fumale fai tu la, ma se treve tu na inga o le fofuanga e pi ona fai lo ia le malo. Lo lato solo muli e se le amala ve se leo lo lato lango mai le lakapisa moa. O fai lo le reporti e se taso sui o le lakapia le laulangi e pi ona fasala la wina I lunga le Radio New Zealand Pacific. Leo lo ta uai e le aise fai unga e fa pe wala ala ia le yuni lakapia le laulangi. E whaatino se tapu ai ona toe a wai Samoa, I so se ta longa whaavaa malo, ale lakapi, e au fia ile lakapi se fulumane lima, mane lakapi taito fitu. O ia tu whamtalanga wa te ena uma ma ele lakapi ale lalolangi. O le matau pule ena adia e mai ina ua whaunga whanoina le whanatanga le pāle mene, I le o ngā tutono le neiva yaso, le ave sea I leo le lango, ale malo, I so se ta longa la kapi te tono la ta no na fa vai le fai unga ale ka peneta po le malo le mai ai se te mi umi o tam fa tu le malo ina so ala pule ma ta otto se tu langa le lei ye le pulenga o le la kapi sa mo e pe ona fi se sia yo la to fi ngalo a to ai manisi la vo fa fi ta u le lo tu I ai le pulenga le ma fu yo na pa u ma wo la lo le tu langa vo yai tau sinionga e le ngata le au te tau fito e whapea fo ile au la kapi se fulmane lima. O leo o wha se e tua ngalu le sa avea ma tei fono le whia ngatu le e pasa I le madia le ngaoi. Ai leo ma whai o na tu ua e nisa sui al komiti wha foi. Le pei o na tamu whai atu le malo ina I e wha se e tua ngalu uma ina tau. Ai tu lai mai nisi fau la tu te teita ia le la kapia le atu no. Inisi o tātou tala I le matau po le tumaro sa patalua le mai ai o lato penga palota le pe ona toe pala wina I le whai unga le vai ason se mwai atu nei o le o whatu langa e le whaamisnonga I le periota e ma whai ei o na tali atu po sa counter petition mai le o lo tua ia e pe ona whaasanga I ai ia le tangi le whaunina atu le ua fuatanga aso whaasanga le I le whianga tu iapa e pai le tō le na manu maro mai I le whainga pālota titi. E ona morianga o loo tua I ai le whianga tu ia e pe ona whaulo toa le tangi le leua, leo e sui na lona lua mai le whainga pālota li tu malo sa patalua. E whapea tua inga o le vaiaso la balea a o lo maana I ai le whainga pālota. Na tu ina tu ai ni se leni, tasi le awhe ta lama le selau. I niso sui pālota ma le wha moe moe. Ina ia whaato sinai le lato pālota. Inisi o tātou tala. I le amatanga le nei masina e pe ona iai le nei aso mua o le masina au kuso o le ua mori mawina e se pepo whaamatalanga mai le malo le pa uma o lalo I fo I lea o le tau o riso o nanga e pe ona iai le pensini sua hau umane karesini. Le ua whātolu tasi ma le fitu lita le ua pa uai, le ua pa u mai le whātā la sa iai I le tolu tā la lima su ma le fitu sene. O le karesini le ua pa u mai le tolu tasi ma le whā lita mai le whātā la o lua sene lea sa iai o le ua whātawina I le taimine nei le amatanga le masino au kuso I le tolu tā la ma le whā lima sene. O le tiso le o lo whaamawina mo tolu ta la balu se fulu malaiva sene ma o se tu le lei mo le mamalo la faita vale me se le mamalo le tunu le pa u ai le o nei o nanga mo le fa nga ina ele tatu no inicio tatu tala o se fido inga ma wadunga le na fido ai ia le ampasa le malo America fa pe fa ulunga le tatu tunu fionga le pa le mia la ule le manato le utebala te va forces men I se mafutanga e pei ona fatino le ofisa le mpasa le balo Amerika I Samoa nei le whaina maua le aganoi le ngati ni sao noa le fo I sui le malo ai whapea fo I le taitai o le atuno se wilinga ni tala. Father Raymond, thank you very much for your thoughtful words of encouragement and blessing on gathering together this evening. Talofa lava.
It's a great honor to stand before you today as the newly accredited United States Ambassador to Samoa. I'm privileged to also serve as Ambassador to New Zealand and have the unique distinction of being the first U.S. Ambassador accredited to the Cook Islands and Niue. Presenting my credentials to His Highness, the Head of State, and meeting with Masiofa was a memorable and humbling experience. I would also like to thank the Honorable Prime Minister and members of the Cabinet for the warm welcome that you have extended me. While I'm saying thank yous to the Prime Minister, I would also like to thank you for the police escort and to all the very wonderful members of the security team. And I'd like to apologize to the rest of you for the traffic jams. I was hopeful I could get away with some anonymity, but then I realized there was big American flags on the car. So once again, Prime Minister, thank you. From the moment I arrived, I've been greeted by the kindness, generosity, and genuine hospitality of the Samoan people. You set a very high standard for the rest of my posting here. Allow me to share a little bit about myself. I grew up in St. Louis, Missouri, on the banks of the Mississippi River. An interesting thing about that, which feels like karma or a blessing to me, is I managed to get by to see the Catholic Cathedral today and walked in. It's very, very incredibly beautiful. The ceiling is incredibly exquisite. And the organ caught my eye. It's an incredibly beautiful organ. And one of my aides came to me and said, this is actually from Missouri, Kirkwood, Missouri, which is actually a small suburb of St. Louis. So to me, that was a sign that I'm going to be at home here in Samoa. O te whātulou I le paia maulunga wa maluta wee. Wa lea wa tepa iula, tanga iula, ma wa futi a manu ula le tātou tai au ni lingolua. O le paia o vai lima, o le a whatalolo. A wāra no whanga wha mai na aami ai le vai na lima. Lima iai na ua ngā lala le mali tō. A lo taoto fo I le maunga vaia, o lo tafe ai loi mato a paula. O loi mato le lofa. A le maunga fo I fe mai e fesilia I a whao, po wao. Manatu lea o tau walunga nā, ma walunga nā le tātou tai au mle aso. Tulo na ia, tupua mo le tapu e whanua. Lau sunga le taitai o le sauninga, au sunga mo I seu, Raymond Peven. Fiolo fionga I lea mamalu le malo malau masiofo. Fionga le sui o le fono le sui tofia. A fiolo fionga I le whawhonga whita lai o le mauta fono Samoa. Fiolo fionga I le sui pālimia ma minister o Kapeneta. Minister langlango ma sui mamaluma o le pālimene o Samoa. Kainane le ofisa o whamsinonga. Mana whalau le tawhatolu o whainga malo Diplomatic Corps. Pa ia lawa lea wā ainga ma lātou tama mo lātou ainga. Leo so mātou mō mapule I tuau ma lātou ainga I le tai ma le vā o fonti ma Samoa o poto. O le foi ua maluta we le tātou tai au. O wā leo wā li tia whanua I le fio mai. O le fionga I le kovana siri le malo Amerika Samoa. Fionga ia puleli, Nicolau, malona whaletua ma le au malanga mai Amerika Samoa. Ona o le tātou tū whatasi, I le tātou whawheno inga. O le ampasa o le malo Amerika mo Samoa, le sunga ia Jared Novelli, te mais tātou patele. Male tātou tala muli o le au mai se pepa whamatalanga mai le malo. E whapupula whaamamlama I se tasi po I o vaenga e pei ona iai le no whanga I malai whantu. O lea ua whailoa I le pepo whamatalanga e le o iai se au nanga I to tongi mo rea vaenga po le no whanga I malai whantu. O le no whanga le nei na whatulanga le komito tapenanga tuto tasi le olo te ia le whionga le li pāle mia. Mo le whanga ina le so se tasi po le mamalo le atulu mo malolonga ma tā whaonga, ai mo le teimi le nei, mo se leni e to tongi mo le whaonga ina. Ua whailoi le pepo whaamatalanga,
mo so se tasi mo so se vai nga lava la tu te fia fa o nga ina le no fanga e au na piso tai mo mo atu le matanga luenga ta alonga no fanga mo matanga fia i tangata mo le fa o nga ina o le no fanga le malai fantu lo mo le mawina le fa atu mulia e le mamalu le atunu i le ngata o ta faonga a o mai monga ai me se foi o le no fanga le masani ona fa atino i le tele o pokalame e pe ona fa atino e so se para tonga mamtanga luenga o te labo e sente tono le atunu o fa fo le tau lunga o le tau tua mara o nanga le Samoa Entertainment Liva Yaso Tato Filo i le vai so fo fa so i fo ia